private resolution hi opposition member te atanga local phe hi chu thaviau ma sengin kan nol tla pui thina private resolution pass awang via wani pu holan min ho lai khan ka private resolution hi min pass pui to kalom khop maya voina po hian private resolution ruling lamin tha kan ti em pass pui chak em kan nei ta voin hi kan in lungrual per dial ani ome kan se son chung song song hianin ai hi chu kan lungrual mai nilovin kan lo ti khal to sa dai kha ani nge amaro chu heti alo lu thar le ta kai soi reng ang kan ti ta ka chuan an thilom ja tlema zong tu chu han soi ve ila helai ram panni lei tur chungchang alo chua hian chief secretary atang le revenue secretary atangin aizol dc hi atulang ang lobo zui tura authorize ania chuwang chuan kan han soina reng a le kha te po aizol dc kan ti khan mizoram sarkar tinen po lam polila ain tlukrenga dc khan ama thuin atiani lova sarkarin titura anti awanga thune nan pe kawanga ti mai ania adisimal kha kan borbun wakang ti kan hlau dewa tichuan abul thum lu to khasoi lowila toinan alo intran na deu ber a hi chu july ni som panga sang ni le som pakwa a command air defense officer ina revenue secretary nena le kha ron thon atang hian ani a number hi EAC oblique S6219/1/7/AD ani ta hian command air defense officer hian thil pali aron ngen ani pakana chuan a survey map aram survey map minon thon ula atia panina non encumbrance certificate ram hian buaina eng ma anei lowani ti certificate atiboka pathumna chuan no objection certificate chuchoron ngen boka palina chuan aram mantur zat heng thil te hi rontifel turin angena ale kha hian a subject a heading a hian land acquisition oblique outright purchase atiani khalan acquisition ti antum kha outright purchase ti antum ti kha alang ngala chu ti dilo seng land acquisition ti hi tok maya oblique outright purchase hanti kher kha outright purchase a leitum na omani lo chon atrul nei om thot lo chuwangin atir tang hian defense ministry hian apulunga lei aram chopalei nei tuni na chopa nei tumin ma anron la ti achiang em ni tichuan anin kara hian indor na document engam zat a oma soisen ani lowanga apoimo zual a relevant zual chau karon chukanga anin kar in le khathon ton na jong songa hian mizoram sarkar atanga outright purchase nial na outright purchase ani tur anilo kan ramdan BFR nuaya emo 371 G emo ram hi chone tu kan ne kan sal tel theilawang tia nial na hi chunhan pakhat ma MNF sarkar huna khana omlo tluan chuak zak ani anni na tirte tangin outright purchase turin an rondora anulama lekhain thon ton na pokhan mizoram sarkar tanga Indian Air Force nena lekha zukala pokhan a subject hian land acquisition oblique outright purchase ti hi mizoram lam sarkar point an mang ve ta zelani so chuan engtikong main outright purchase an niallo an pompui ti tluk ani
hei hi apoi kan ti em chu ni chu min nuwa chuan le khalo om le poimo chu September ni som ni paruk sang ni le som pakua khan ani a number F 14011/327/2019 DCA /17-18 ania hei hi senior officer in charge administration headquarter Eastern Command nena lekha Mizoram Sarkarin azuk thon ani a heta po hian a subjecta hian a heading outright purchase di hian zuk bang ve tho ani hei hi chu phat thei ani karing lo zia ka mania hei hindu chuan a copy ka kol renga heta hian enge anzuk hril Mizoram hian Defense Ministry hian enge anzuk soi pakhat na chuan joint survey kan nei to tian zuk hrila panina chuan hei ame po kan ron thil tele antia pathum na chuan he ram hian nei tu chiang kwang tak clear ownership ani ni tian zuk hril boka anei tu chungsa nga hian alo buai ani point ZPM hian ti pakhat ma inrol na pakhat ma kan nei lo MNF Sarkar Khan anei tu pa hi anei tu dik takani ti hi anlo zu khil dai to kum sang ni som pakua khan tin aram ripo GPS coordinator chinfel thapani antibok tin nan encumbrance ani chu buai tu ma anei lo anjuk tibok tin no litigation an so chau la ni leinem pu speaker he ram ruak thale ram beren lan ani anjuk ti ni beren lan ani awangin environment clearance lak po angai lo anlo ti diam to environment clearance khoi tang kan lak thin forest atang ni thale rama chuan forest om lo thil to po om lo chu wang chuan environment clearance lak po ngai lo ti hi Sarkar Khan azuk hril ani tin heram chunga yan mi cheng tu ma lua tu anom lo wangin rehabilitation pek tur tu ba anom lo ti yan hril bok tin heram leitur chungcha nga hian objection a om lo antibok chu mai ni lo local community point objection an nei lo antibok a fel thua mai ni tun nuwa a visin NGO in an chuti khati kan ti thar le a chuti ni reng siang te khati lai khan local community point objection an nei lo ti te hi an zuk soi vek thei si le tuin nge dot soi le chumen nuwa chuan November ni som pasari sang ni som nia letter number F 14011/327/2019 DCA /26-27 hian thon thale a heta hian joint survey nei thu anjuk hril non le a heta poimo em chu state sarkarin no objection certificate po aron pek to cheu kha ti hian ziak ni no objection certificate chu tu pek nge je PM pek hi ani lo an lo pe dai to ni chuminon le chuan August ni som ni pali sang ni som ni pakhata le khan zuk thon le a number F 14011/327/2019 DCA /29-35 heta anjuk hril hi chu
ram nei tu tenen aman hi kan in befel vek to a square feet a cheng za somriat panga turin in rem ani ti hi anjuk thil le to bokani soi fel ngai zong zong chu a fel vek ani mai amanan la dong lo ani mai midang hi in pu tur aom lo he thila hian ti chuan September ni sang ni som ni pakhata lekhan juk the thale a he here number F14011/327/2019 DCA /38 to 46 ania heta hian engen juk soi si phir ram a hian aram chin ti chian ania boundary pillar som ni pakhat kan phun fel to Lengpui rama po hian boundary pillar za som nga pani kan phun fel diam to tian juk thil le ni chu chau chuan ni lo visit thu nei tu tenen atang te NGO le civil society atang tin clearance lak vek ani to tian ni VC atang te NGO atang te clearance lak le lak lo chung chang a hian i veila mi te khan soitur an nei lo an mani hian kan la vek to hei an tian thelu ta lom mole a letter number nen ka soi vek kha ke ni min mo pun na tur hi om lo reng reng a lo fel lo ni chuan an ti fel lo ni mai ni tin hele kha hian aram man po square feet a cheng za somriat panga ni tura in biak felani ti hi an hril le baka a red hi railways tele NHI DCL tena ram unlock na red ain atlom zok ani tinan juk soi moi nge ani October ni som ni panga sang ni som ni pakhata ruai to lok pak dak pakhat chuan chak takin lo tiro kha thil kha ti le kha aron thel lut boka aizol di sinena a khang ne chu soi lo wila July ni som sang ni som ni pathum he covid lai chovel khania kha wang khan a khai lek ve viau ni in alanga atira akal chak vut ai khan covid chovel khan adile ve ni hian alanga heta lekha an thelu le hian number F14011/327/2019 DCA /L&B/81 through 85 ania kan chiar nge tiang he chu who speaker rem ti nain The proposed land has been cleared for non-encumbrance/litigation by the respective village council authorities. Atiani, si pircha wa soilo. By the respective village council authorities, si pirle Lengpui tinani chu. For having clear ownership details. Further, it is to inform that all clearances from NGOs, civil societies, have obtained to avoid any problem for Ministry of Defense in the future. Ain tiboka. Kakain siya klapa ni. Chuchuan niya Elaya ale khahi kan chiar chuak lenga ni som tlasari sang ni som ni pathum ami ain soi chian zia chu in the case of Lengpui land Mr. Roming Liana has been authorized by other landowners community as the authorized representative
kan sarkar kalta khan roaming lian hi ram nei tu dang zong songin an ai o tura an ruat an authorize ani ti an lo zuk hrila lom male wherein entire tatia number soya acres of land is having clear ownership title as per the office records available and check right number atia number ada. It is encumbrance free and not under any litigation. The landowners are willing to part their land for establishment of the first IAF unit in the state of Mizoram, Titen and Ziaktani. So bang chuanin achiang kuang ang rengkhop maya ta chuanin khatiang khopa chianga an lo ti to khachuan apuro minglian thleng khan a rightful owner ani Buaina nei lo an ai oan authorized ani ti zong song aman asoi ni lovin MNF sarkar khan asoi sak ani ei sarkar le khani so wangin khati khop a ani khachuan defense ministry tan chuanin har sanai ma om lo ti lo thei ani lova an mabak chu man in hlan khani to maya he ta li system in chu tin khatin tiang kan ram dana ti kha ombok si lova a fel fai thu aman point biagrem thu atlom thu engkim anti vector awang khan an mabak chu man in hlan chi khani to mai ni ti chuan anin hlan man talo lava khati lai khan kan sarkar ma khan loin hlan man ni seng an ngoi mak ang an soi sel mi lawang resolution yan an pulut mi lawang achiang hei ten roaming lian le Henry chung chang te hi ke di soi chi pon lo an ma ni kar thil ni a ke ni soi tur po om lo chu sarkar in lo riat pui vek do in mun kan thal chuan then kha chuan an commissiona tichin ka hau an tia an hawai ataman va thal chuan in a commission tu khan ei ve ni maya chu an mani in kar thila ne kan riat pui bok lova ka kha chu kha khaloni ta sila khati song kha sarkar ma sahun ani ti chuan keinin tlai kon nuwa sang ni som ni pali kum tluan khan kan thelo reng he ti lom ni sang ni som ni panga ni kum tira arim hi kan friani GAD a kazot kan fellow antia revenue a kazot kan fellow antisia khoya nge bo om don le kan tia ta chuan advisor to CM puti bi silal ven chunga hian DC hian a kolni ke ringa tia lovanga evente katiani avanga evena document enga mochu aron peita ngoiro logo het tosu kantia kan soltirani chu he house ne a po hian mak kan ti thu ka soi ni kha tizuan kan han sira tuna ka soi ta ang zong kha kan thil mung chu ni ta kainin ti thai nge mo kan nei to le he thil hi defense atana national defense atana strategic importance ania he aram man ba ka hian installation atan phaichuan ai tam hi defense ministry hian an la seng don ni omin country a chote khoparam ven himna na tulan ti le kan tun lai geopolitics din muna Mizoram poimo zia te kan thirin lo soi buai tangot ni lang a soi buai na chan tur point kha kan nei box si lo fil lo kha om si lo fil vek ti vek khani box ya khatianga kan lo soi buai chuan central sarkar point min mu dan kha ram ven him na ngai poi mo lo apo min ngai the ni chu wang chuanin pele top mai ro kanin tia kan pele topa chutin khatin ti po kan nei lo ziak kan nei lo wa trong ka poi neng ma kan cha lo pele top mai ti chuanin chumin no loka chuan me ninga sang ni som ni panga khan India president hian poisa hi sangson tarup mai ni ti chuan me ni som panga chuan secretary land revenue ne na chuan
ni lo zun ni som ni pasari chuan defense officer chuan aizol DC nena Mizoram Rural Bank ka aron deposit fel tu aron thil tamai ni khan aron nang tamai ni ain kara khan engma khamin kara khan kan sarkar nuwa kan sarkar le defense ministry hian indor na le kha pakhat ma kan nei lovin ka ria nei tur pom tolo tisuan ti fel sa zuin DC chuan in awum zui zel ani maya tisuan poisa po chu anon da ta der chu ani maya kha tilom je chu ani tamaya tichuan hetiani chuan tin revenue department in outright purchase ringot chu diklovang tin list system in culture ni aman le mual po he preliminary notification chuanua chinfel chau tur ania preliminary notification em po chualovin heti thleng hian a local puito ni sia dan anga kan rual le silo chuan dik don lo ti in prelim notification te public notice te an chua zui ta dan noya a thei chin china dan noya om theina tur khan ma an la zui ve ta ani mai ten file na kan hen aron thlen dan hi khatiang an ti vek nu poisa po alu vek nu a chau khan kan hen ron thlengani khamin kara khan enge om file kamu ma chuan ka rebik lo tichuan secretary hian ni som pariat thlasaria hian revenue minister nena not si ta aron ziak chowa then lai hi kan chiar chuak anga helan acquisition case hi dan pa ngai anga lan acquisition process anga state sarkar in akalpui anga kalpui anilova ten poisa po hi DC account na thun felani to atene kan consolidated account na yan alu lo reng cheng khat mai DC account an eluni hetianga DCI zol in ramlang na turarwa manang kalpui vector nuwa lan acquisition act anga kalpui angai le tax ya wangin ati chiani revenue secretary yan revenue department a preliminary notification chuaturin min ron norle ta chumyang chuan man mo takin mai ni som panga sang ni som ni panga a chuata hemin huwa yan final notification chuale te po alangai do na hemiang yan tu na proposal ron submit le ta ani dan anga abul thuma thil ti chia anilova dan mga kalpui atrul wanga revenue department a local le ta ang deu anibera land value assessment ilo po preliminary notification chua nuati chau thintur ani lain hemi ma yan land value le rate hi eyes all this in alo chut fel vectoni tiani tichuan hetiang angi thilom dan ania wangin achunga rotna nga athei anga dan anga kalpui mai hi atrul mail aniber maye tin minister nena secretary aron ziaka tichuan minister point hei film khur takin engkim kanan zir chianga tuna antiang hian lo approve mai chi ni toina lange aron ti chho velia chu ni som priat nia khan kein kalodonga note number 36 tiang hian ka ziak ani hetil hi kan fiat vele eyes all this chu local kalpui zui to lo turin fiat tirani tilom zia zofia ani nuin a document kan kova chung document chu en ani nuwa sarkar masalam huna thui tak kalpui alo ni to ti le sumpo sanction ani to ti fiat alo ni ta mimal ram nei tu le le tu in kar thil ania wangin chunga rotnang hian tuna chuan ani ang anga kalpui ni mai toro se katia hei ni som ni pakhat thasari sang ni som ni panga jingdar khalle mini som li pakhata kaziak ani i file tichuan CBI chungchang han soi le taila CBI chungchang a hian pu na sang kan to ka thilom je chu kan sarkar atanga ni som ni chungin ni som ni pariat December sang ni som ni pathuma general consent kan pe ani amaro chu India dan pui pathum te duan thar alo ni ta ka khan
mana general consent in pe kharin thei ani tolo he dan thar nuaya hian a tharin inon ti le anga yan tia kan ti le na tur po fo manon thil tel thapa ti chuan dan in aphut awangin zon ni som ni pasari sang ni som ni le palia khan kan chua non le ta a ta chuan ama danglam hret na awma ka afo ma khan ronti ani tlatawangin Section 6 of Delhi Special Police Establishment Act 1946 ahian State Sarkar noya na thokte chui turin State Sarkar consent lak ngayang tihi ain zia tlat awangin keini point Mizoram chunga Central Sarkar noya na thokle Central Control Public Undertaking zong chu kan rem ti na lalowa direct ka an chui kan phal sakani CBI ne na hian kan Mizoram Sarkar noya na thokte ro chu andu tu akhatia anron chui ngot kharem kan tibik lova then section number 6 ahian alo chuang boxia Mizoram Sarkar na thok an lo in nam noi ni chuan a hran pa consent pek mai tur ani a blanket khan kan pe ve talowani chu aum dan ani a ta po hianin ano ta po hian ka siak chianga Chief Secretary in aron ti chawa ta chuan hetiang hian not si ta close kani This case is likely to involve officials under the Ministry of Defense, for which only CBI has an access. Therefore, the CBI may be immediately requested to conduct investigation on a fast-track basis. Mention may be made that government of Mizoram has already given general consent to CBI to investigate officials and PSUs under central government, whereas consent has to be taken from the government against officials serving under the state government. If and when the involvement of any official under government of Mizoram is established, consent to CBI for investigation shall be given at that time. Katisa thap Mizoram Sarkar noya na tok anlo involve ani chuan chumi huna chuan consent hi pek tur ti hi ta hian decision kasiam ngala kaziak ngal thap ani ti chuanin notification ni som ni pathum February sang ni som ni paruka hian CBI nena kan thlenta ani ten ram acquisition chungchanga hian asei de dua khatia lamkha Central Akle Mizoram Actin soimaila Kan Sarkar khan Land Acquisition Act ka an lo siam ve engatingan lo siam ve ri ngot kha makkatiya Central Acquisition Act 2013 hian State Sarkar reng hi Central Acquisition Act aya chia Acquisition Act an siam hi a oi lo reng athiang lo hulhual Central Sarkar achuan compensation pek turania aram velute thai velute aril runat thoina solage atan alet pek zel turani nuai za kha ka compensate ni chuan solage ama nuai zadang chu Central Sarkarin ram nei tu te hum halnani chumi ang tluk chia dan fran kan du chuan kan siam thei chumi ai tha kan siam thei bok chumi ai chia kan siam thiang lo hrim chuwangin keini Sarkar ina sang ni som paruka kan lo siam ve kha an lo reve lo nge ni tilom dia hi an ding chang chi khan lo renga ko tina paita ni kha chuwang chuan Acquisition Act chungchang a hian dan than kan siam ve do ni chuan Central Act aya tha siam angaya a hek lu tuk don chuwangin an dan an kalo pom ve mai kan ti turania elai hian ni pom ve mang u kan tia kan ron pulu talung rual takin kan pasani kha anua engat ne kan soi boile o kati tin SIA chungchang hi kan soi le anga hemi social impact assessment hi siam turani a siam lo theidan exemption awm boka section 40 a han urgency provision awmani chuta chuan kang engemo thil emergency chi frang le national security atang te khan ani chuan urgency a pomani
section 9 na hian chumia wanga exempt theina dan chu a inziak le a section thum na hian churam lak tura chu district chunga mi ani chuan kha mi district a district collector kha appropriate government na puan thei ani anga in ti thlapani central sarkar ani lo parliament ani lo Lengpui ram si phir ram te aizol district amian ni chuwang dan ni na soyang thlapin aizol dc kha appropriate government ani thei ti hi dan kha en tlang la in hial na tur awm lovin karing ti chuan sarkar masa ina sarkar masa khan alo pe to a voi som ni pasari mun som ni pasaria kainin an machop lo thei lo na wangin ram ruwa kan ye thale ram ani ten ti te chiam wang khan lo thei loin kan han pe ve voi khat min be ta chiam maya BSF 10 border outpost an siam nan mun som thum pakhata an lo pe to boka home ministry a IAF tan po hian puk puyan lo pe to boka ten chu ba ka chuan southern campus tan te tuizem hun na mai mai tan te po POL di po tan te pon lo pe a awa in ka bel khoma za som ni ani inoi lo chuan hei hi a document ani chu bangin he nga te hianin kanin le pu chiam mai zel hi chu a fu lo mang o ka ti a ti chuan in pu speaker kainina kan han ti ve kha chu outright purchase tur nilovin aram chopa lovin aram nei tu chu kan nireng tur ani a hoin horo se kan tia kan siam rem saka ti chuan preliminary notification chu ma hawa aret le a area zong boundary pillar ne na lo ti fel vekha ti lo tur ania ma sen lo ti lak lo to sia dan zoma kan lan thein turin preliminary notification te ka kan chua chop ve tamai mai ani kha kha chu ti chuan public notice te po chua chho ani a khatiang khan chin fel nga ya piang kha kan chin fel sakta ani ber mai lai hian indem natur awmin ka helova ti chuan CBI in an chui dona khami an account na poisa lut ho kha kan thewa kami te khan tu te ne na ngan pek chua ti kha fin fi ania chuta chuan adong tu kai ni singa en kan lo omani chuan kan bang ngamang tin mania kan in challenge to a ngamang kan ti theu khan ka ria kai ni singa mi in kai noi kan lo om chuan chu kan chan tur ani mai helaya egma chiang lowarin thua in pu ton vak hi athalo kai ni pon kan pong pu lo chu chu tiang chu ni a tu ken singa collaborate chungchang ka soi to a kha po khan lo ti fel vek to a kha khania kenin ti thai kan nei to lo danangin kan an kalpui chole angai do na kan an kalpui chole nga pu speaker miron pu reng to su se kan ti tur danangin kan kalpui do na ni mai tin collaborate a phe chuan thil fel lo tak po lom lo are te po na ti chiang lo wa ten khatiang outright purchase ti te po kha om lo ai chu fel taka kalpui thei mai tur nin alanga ama ro chu an lo kalpui dan ero chu ain ang tang khop mai til ti fel ngai zong kha no objection ti zong nen an ron ti ani chu wang chuanin kha ani maya ama ro chu to ber kan soi du chu he thil hi chak taka bo zuin CBI ya thlen ni ro se ti kha a resolution thua hi ni tlat maya kan thlen to miao sia thlen to nuwa thlen ro se ti kha chu a kong kal lem lo mang o eng te chu han modify de uleka an sarkar ina etiang alo thlen ni lo mom kan ti han ti te khan ni sen chuanin a tha ni mai tur ne thlen non le ro se min ti ta ni chuan tu dang ani kan thlen to sia thlen ro se ti kha chu rem lo el ul khopin ka ria ole ka lo me ole ka ti khania ngai thata atin nia resolution ania resolution a hian CBI nan chui chua thuai theinan Mizoram sarkarin rang taka bozin ma
ละหาเราเสตีอันนี้ตานี่ resolution ค่ะอพูดจูตีนเหตุที่เหตุ resolution ฮีอาทาลเวอาติจงเฮียนนิจงเราเสตีค่ะใส่ตัวข้านี่ตัวมาข้านี่ใส่แล้วชาวมังเกเตรียมพลาคีตีนอา resolution ชอบจงข้ากันใส่เวไม่ข้านี่ผู้ชายโมข้ารินรถน่าเสียมาเฟลไฟเดียวเล็กขันใส่ทุยวักลวินให้จูกันอินลุงรัวนั่นนี่โทษ CBI ช่วยเสียกันดูไปกระลอมตีค่ะรถน่าเสียมันนี่จู่resolution กัลซองสวยกันหรอวะที่สวยตูกันจวนแต่พอเราถือเท่าว่ากัน House Leader ข้าดิ้งต่อเท่าว่าพอทุ่มพาสต่อ admission ติเลโรเซพอทั่วบกเตียงเจ้าข้าในกัน CBI ช่วยตูรินเทลูเวกตัวเนี่ยตูนักอ่างไอบกติเลโรเซติเลข้าจู่เขาสิมีมินหูดันแต่พอปุ้ยทิ้งเราอินกระริงเหลียวมาอ่ะช่วยบางจวนเกี่ยจวนอินอาเทลูตู้ข้าจะอมเวียวรัวลินอินวิโดไม่ตัวเราจอกกับเราง่ายอ่ะอินวิโดเราว่ากันเสียชีวิตจุนี่ไม่อ่ะมาเราจู่ทุ่มเสน่ห์ตัวเราไฟล์พวกเองจังเงี้ย CBI ลู่ตัวเองจังเงี้ยเห็นตัวที่พวกวันนี้ยังไงตัวทำเฟลตัวจุดที่ไล่การหันชีวิตตัวเราหันตีชัดเลยแต่ข้าจู่ทุกคนมังเจ้าอดีตก็ง่ายแล้ว